یەکێتیا ئاژۆکارانە حەسەکێژێ بە بەشداریە ئاژۆکارên ji Hesekê Til-Temer, Şedadê, Dirbêsiyê û Tilbirak Kongreya xwe ya duyemîn li bajarê Hesekê lê darxist. Di kongreyê de endamên yekîtiyên û nerên saziyan û gelek ajokarên ji Şedadê, Tilbirak, Til-Temer û Dirbêsiyê amade bûn. Hevserokê Yekîtiya Ajokaran a Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê Qasım Mustafa di kongreyê de axivî û diyar kir ku Kongre li ser bingeha pêwistiya rêxistina karê şofêran li herêmê û akîfkirina rolawan a bingehîn hat li darxistin. Dovra li ser xebatên ajokaran sînevizyonek hat pêşkêşkirin, pêştre jî hilbijartina dîwana ajokaran pêşînyar û zehmetiyên xwe diyar kirin, piraniya wan jî daxwaza zêdekirina mazotê bû. Piştî nîqaşan Hafiz Xelef Rola Elî wekî hevserokê nû yên Yekîtiya Ajokaran a Hesekê û meclisek ji 5 endaman ji bo rêveberiya Yekîtiyê hatin hilbijartin. حاضر بونا لكونفرانسي مني ديامين لباجاري حسكي اودا اجوتكارا قشتي اف كونفرانس هاتي دار خستن جبو نقاشا مشاكل ناف شفيرات شدبن ناف كاميونات ناف مثلا قلابات فوكسي سرخطات شغلن بول مناطق سريه دريش شغلن جبو فان مشاكل هيك وبو خندنا نظام مني داخلي وجبو انتخابات اجي ذاتا انتخابات جي هنا تاليا كونفرانسي ده جبو غوري فبريك هفسروك وسروك هفسروك دركه ايه نقابه حسكه ام في كونفرانسي دسبيك لتفاي شهيد خو بيروز دكن اجبر نها ام بسايا وان شهيد الفيدك سكنينه و ام دورا جي بيروز دكن لشرفانا ايجو كداوان دفيش ورشيد برهيم وام لتفاي ملتي خو بيروز دكن وام دبيجن اف كونفرانس وسركفتي به اجبر هجمارك برمزن جي اجودكارا يرو حاضر بويه اج حم بيكاتيا هم عرب بن كرد بن سريان بن هركس حاضر بويه وام دي ساد بيجن سركفتن به كونفرانس امر